lights are flashing, colors bright. Možda gladuješ, ne jedeš dovoljno ili ne unosiš dovoljno ukusa u hranu. Stres, nervoza i nedostatak sna igraju veliku ulogu zašto ne mršaviš. Svesnost ovim faktorima može ti pomoći da postigneš ciljeve. Let's move to moonlight, feel the love and ignite. Trumpets play, the bass is tight. Heart is pounding, pure delight. Harmony that lifts the mind. Leave your troubles far behind.